گدان پوڈ کاسٹ چارو کا نما مہرانی درود سرباتا مردارش مرجع ہر کجات شمہ زندمان وشبہ مرچی میں گپ کنا کہ بلوچستان تہا پرچہ آزادی جدوجہد یہ کہ صرفے سے تہا پرچہ آزادی جدوجہد ممکن نبو بلوچستان نیشنل موومنٹ چھ بغیر تاکہ بلوچ نیشنل موومنٹ چھو جوڑ بو اور بلوچ نیشنل موومنٹ پارلیمانی سیاست پرچہ یلدا تو یکدم آزادی جدوجہد نے مگشو گڑ ہما وحدن کے نیشنل پارٹی جند کے شبی انما جودا بو چ ساری کے ہستا اے گپ بوتگتا کہ پارٹی ارا شا پارلیمنٹ دور کنا اور ایک غیر پارلیمانی سیاست بلوچستان تا کنا یا کہ آزادی جدوجہد نے مگر گڑ یہ دھریں حوالہ مرچی وغیرہ ڈسکس کرنا بلے یہ گپنی چھ پیسر میں یہ گپی کلیئر کرنا گلوٹا کہ سوشل میڈیا واضح مردم ہمیں کوشش کرنا گیا کہ گدان رگو ایک پارٹی ہم گنچ پہ کنا کہ گدان ر پولیٹیسائز پہ کنا گدان یہ کوتی ایک ادارے کیا قومی رنگا کار کرنا گئے ہچ ایک پارٹی ہم گنچ نہیں ہچ ایک پارٹی طرفدار نہیں گدان دورائیں فیلڈنی تھا کار کا گدان تھا عالم ملا بواں یا کہ پارلیمنٹیرین بواں یا کہ آزادی پسند بواں یا کہ سوشلسٹ بواں یا کہ علمی و لسانی ادارہ ہنی تھا یا کہ کھیلو میوزک تھے مردم دراہیں مردمانی ہاتھ گدان کار کرتا اور گدان کار کرنے کے مقصد ہمیشہ کہ مردمان اسپیس دے گے حوالہ ما کوشش کرتا اگر کسی کہ نیا تا میں تنگی سی تک آبزاں آئی جندے وطی بوتا چوش کے براہندہ بکتی بوتا یا کہ وجہ مہران بوتا یا کہ وجہ ڈاکٹر نظر بوتا ایش اگر نیا تگا وط بلے گدان ہچ چوش مردو بھی پشن کب تک آئی اگر کاری کرتا یا کہ اسپیشلسٹی بوتا یا کہ آئی نام تواری یا کرداری بوتا گڑا آرہ گدانا انوائٹ نہ کرتا بلے میں جوہد ننگتا ہمیشہ کہ ما ہنگتا ہما مردم آتی درہا بھی آرہ میں آرہ میں مول و مراد مقصد کسی بورز برگ یا کہ کسی خدا نخواست جہل جانگ یا کرم شرپی نہیں بلکہ مچہ آرگا چا پیسر اولی سر کہ ما گدان بندات کو گوڑا مچہ ہسٹری شروع کو کہ بلوچ بادیں ہوتی جندہ پجا بیاری شیچے بعد پتہ ما زبان سر آتے ہیں پتہ ما میوزک سر آتے ہیں بلے بنداتی پروگرام انتا چھے بغیر چوکو وجہ ڈاکٹر نصیر دشتی چھے بغیر وکیا کہ ڈاکٹر فاروق چھے بغیر تاکہ دا بی این ایم میں مرکزی چیئرمین ڈاکٹر نسیم احمد گشتہ انٹرویو کرتا قاضی ریحانہ تو میں انٹرویو کرتا تو اسی ڈاکٹر عبدالمالک میں انٹرویو کیتا یا کہ ہر سائنٹسٹ بوتگا یا کہ دومی ڈنی علاقہ ہنی مردم بوتگا عام بلوچ ما اے درستانہ جوستانہ پیسر راہ داتگا ڈاکٹر نصیر دشتی بھی ڈاکٹر نسیم بلوچ بھی یا کہ ایدگا کھجام کے گدان مہمانی بوتا چاہے پوری بی ایس او سیریز بوتا میں پیسر جوستان رہا داتا تاکہ تیاری ہے کنا اور ہما رنگا قائم ابھی ڈسکشن دیما برا ہے کہ وہ گپ کنا اور دومی پتہ آئرہ میں اختیار ہوں داتا ہے کہ کجام گپی کجام جوستی کے شمار دوست نہیں شما زانے کی ڈسکشن تجوان نہیں اور آگ اپا شما اسکپ کرت کنے یا شما دیگر جوستی ہوتی ایڈ کرت کنے ہمیں رنگا مروچی میں مراگشیں مروی ما گپ کنا بی این میں زیکو مرچی کے سرا زیکو مرچی کے سے مرادش ہے کہ بی این ایم کو ادھکش نیشنل پارٹی شے بی این وائی ایم بات پتہ بی این ایم شے بلوچستان نیشنل موومنٹ شی بات کے پتہ بی این ایم چو غلام حدیزی یہ ہمیں گروپ یا پارٹی ہمیں نظریہ کہ شاہ پارلیمنٹ جدا بو اور تاکہ روچ مروچیا یہ حوالے ہمیں ہسٹری سر کا موقف کرنا اور بی این میں مول مراد نہیں سر کہ آیا آس دوران تہا نیشنل پارٹی ایدگا یا کہ بلوچستان نیشنل موومنٹ ایدگا مردمہ ایشان گپ کرتے گیا یا کہ درہا پارلیمنٹ نرما ہمیں ڈسکشن پرچہ ناکام بوتے گا اور پارٹی یہ تکے کہ کجام مردم تک ریکاوٹ بوتے گا مرچی میں سرجم ہسٹری سر حوالہ گپ کرنا اور مرچی میں مہمان بی این میں سنٹرل کمیٹی رکن وجہ حاج نصیر احمد صاحب ہیں کہ وجہ حاجی نصیر احمد صاحب وقت ایک کوہنے سیاست دانے کے بلوچستان نیشنل موومنٹ یا کسی واجہ غلام محمد عزیز زمانہ گا اگون گو ہمیں حوالہ مرچی میں آئی ہے بلوچستان آزادی موومنٹ سر کے سرفیس آزادی موومنٹ کرنے چنچو گران بوتا گا وہاں چیچی دیستا اور بھی ان میزک کو مرچی کے حوالے مرچی میں پوڈ کاسٹ کو وجہ حاجی نصیر احمد درود درحبت وجہ حاجی صاحب شو میں نتو ارکش ماہتے مرچی میں گدان ٹی وی مشورہ دوستان چا ساری وتی گدان تا وشت گشان چونش وشے واجنام بات وجہ میں نتوار سلامتی کہ شما واد کشت اور اکثر مائی گپا مراگشان چا پیسر ارچ کہ پولیٹیکلی کہ سیاسی با گڑا شما وڑے مردمی کے وقت کوہنے زمانہ گانچی بلوچ سیاست تھا کہ گونے گو گڑا
ये यात्रा में इशे के हम पॉलिटिकल की हिस्ट्री असते बादेश में चम्मानी दीमक वस्तगा جی ہو उसमें बलूच चुना आर्काइव ने इसने बलूच बाद चीज़ नविश्ते करने न होते شما با हम ज़माना के BNM जोड़ बूता नेशनल पार्टी ये कि बला अहमद जुदा बूते हैं आज़माना का चिपकर ताकि पता चेयरमैन है जिंदे बाज नज़दीकी मर्दुम बूते कि गुमाई मतलब جی ہو बाज़ सफ़र और जागा और प्लानिंग और प्रोग्राम एक बूते का तो बंदा तय गोश्त करते कने कि हमारा ज़माना का कि चेयरमैन गुलाम अहमद BNM है तो और अन्नी के मर्ची की BNM है था چه بدلی آتا چه فرق آتا نظریاتی یا کہ سیاسی پختگی چوشیں تے بعض منت کہ تو ہمارا وتی شوا توار پر کو چنیا بلوچستان ہے کہ سیاست ہیں کہ محکومی یا قومی آزادی ہاتھرا ہر دورہ بتا بھلے ایشیں کہ ہر دورہ ارچ پارٹیا وتی والے یہ تشریک ہوتا بھلے ماں کہ شہید پیدا احمد BNY میں بنیاد 24 دسمبر 1987 تک یہ ہوتا یہ ماستریں ہم مل مراد ہمیں بتگاں کہ بلوچستان سرپریس پارٹی نے ہما سرپریس پارٹی کیا بلوچستان قومی آزادی ہاتھرا بلوچ مخلوقات خوشحال زندگی دے ہاتھرا مارا سرپیسا یک پارٹی جوڑ کنگ لوٹی و آئیے مل مراد بلوچستان قومی آزادی ہے تو ہما بنیاد بیتا و ہمیں سیاست بیتا و BSO بیتا BSO ہم منشور تو کا ہمیں چیز بیتا گا کہ BSO چا بنیادہ کے جوڑ بیتا یہ ہم مل مراد ہمیں بیتا گا کہ بلوچستان قومی آزادی جد جہد و ای واسطہ مخلوقات سرپدی دیا وہ یہ ہما تسلسل بیتا ہو ما ہما زمانہ گا چھ BSO بغیر BSO ہمیں لیڈرشپ ہوار بیتا گئے ہر وحدہ کی مارا ہما سوچ یا فکری کے راستہ ہما لیڈرشپ بلوچستان قومی آزادی واسطہ بیتا و ہمیں سوچ و فکر ودان بیتا و دیما آیاں بیتا مختلف مرحلہ واسطہ گا BSO مختلف پروشت پروش ہم بیتا گا وہ مختلف نامان سرا وہ چاہیے چھ بعد BNY میں جوڑ بیتا BNY میں جوڑ بیے گا ہم چیزیں واحدہ چھ بعد BN میں شہید پیدا احمد شہید کنک بھی چاہیے چھ بعد BNY میں پارلمانی سیاست آ رہے ہوتے ہیں وہ پدا ہم 89 چران پدا ہمیں BNM کے بلوچستان نیشنل مومنٹ کے پدا ناودا پدا پرشی اور یہ تسلسل سیاست روان ہے اور یہ ہمیں تسلسل بنیادہ کہ بعض چیزیں کہ راہ درے کے ہر چی کی بیتا و سنگتی بیتا کہ جوہدہ گون بیتا گون جوہد تو کا غلام احمد ہم ہمیں اوالیا کہ مات کے گئے بلوچستان نیشنل مومنٹ BSO چھ فارغ بیتے گئے تو ہما زمانہ گا او سوچ یا فکر بلوچستان یا تنہا قومی آزادی ہے ہاتھرا بیتا و واضح سنگتاں کہ ہر چیزی کے کوتا کی درمیانہ پارلمانی سیاستی آئی تو کا زمانہ گا واجہ غلام احمد ہم گون بیتا و ما ہمیں کل سنگت گون بیتے گئے گو ہمیں پارلمانی سیاستا و آیا ات کا آخری بلے میں ہما سنگت کے ہمیں جوہدہ گون بیتے گا ما ہر ٹھیمہ ہمیں سنگتاں ہمیں اتی لیڈرشپ پا کہ یہ جد جہدہ برگاں ہیں پریکٹیکلی گوڑا اشیاء آخری حد تک کھجا سار کھانے مگر پارلمانی نظام یا پارلمانی جد جہد کے بیے گئے ہشتہ بغیر ماوشما برگاں نے دیما یہ ریزلٹ میں ہما ورکر یا میں ہما کارکن یا میں ہما مخلوقات رسگا نہیں گوڑا ماوشما کی پاندہ برے تیشی کجا سار کھانے واقعی ہمیں گوڑا برانی کرنے اگر نا یا خانچین وحدی کہے کہ ما اشیاء دیگنے میں گیا بوست پر کھانے گوڑا ما بازیں ہمیں لیڈرشپ کی میں گون بیتا مطلب یہ دیگنے میں کیسے مطلب مسلح جدوجہد نہیں مگر مسلح جدوجہدی یا قومی آزادی پارلیمنٹ کہ ما بار بار کے رہو گا ہیں ریزلٹ ما مخلوقات سارا فوت نہ کرے گے آیا چوشے وحدی کہے کہ بلوچستان نیشنل مومنٹ کو یہ دگے فورس بلوچستان یہ دگے قوتاں کہ آگا کسی قومی آزادی جدوجہد اکھن گوا یا ہوار بیش ما یا جگہ بے
hami jaddojohda dema bare ya nam tanaha parlimani siyasata hoti jehode mayawar kane o hame johda dema bare to gora आखिरी वादा तक हमें संगठन निगमा के जद्दोजहद बीतते गए तो आहानी सिर्फ और सिर्फ हमें बीता कि माँ कौमी जद्दोजहद बलूचिस्तान मखलूक़ात खुशहाली हाथरा सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी सियासत चे देमा शोथ ना का आज़ादी या मुज़ाहमत जद्दोजहद या ये लीडरशिप माँ कोत ना करने हमें हमें कौन सा सेशन है था हमें डिस्कशन हमें को चीज के क्लियर रवा कम बीतेगा कम तो कम 2000 मुल्क कम तो का मां कमुतिका पकाटकन रोश के हमें तरचो याद है कि हमें आखिरी कौन सा सेशन था कि हमें डिस्कशन बूता बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट मंगा पंपा दरत बलूच नेशनल मूवमेंट जुड़बू हमें दौरान के चेयरमैन गुलाम अहमद जी बशमूल डॉक्टर अब्दुल मालिक जी हमें बशुमा दुरा के बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट तहा कार आए थे हमें कौन सा सेशन कोई हम साला बूतगत के हमें डिस्कशन बूत के तुषान कुछ गए तो सारे याद है तक रिकॉर्ड है ये आखिरी कॉन्वर्सेशन के मैं अभी पार्लिमानी सियासत हवाले कि मुशर्रफ के 2000 के हत्के का 2000 मुशर्रफ हत्के का और 2002 की शिया नो के मकसशी थी इलेक्शन के ऐलान कुतगतन थी कि मैं इलेक्शन रहा तो मुशर्रफ कानून मुताबिक हर यह पार्टी के पार्लिमानी सिस्टम कहते हैं पार्टी होती पार्टी इलेक्शन बेकरना पार्टी इलेक्शन बिकना और नी वतारा रजिस्ट्रेशन बिकना और पार्लिमानी सियासत हवाले तो 2002 के बीएनए में कन्वेंशन के बिया गाया क्वेटा तो आउदा ये गप्पा कन्वेंशन चे पेसर बल्कि ये मखलूक़ात ये गप्पा सरपदा के बीएनए में गुलाम अहमद वो ये संगत या क्लाबी हस्ती कि पार्लिमानी सियासत चे देम बरगो वास्ता तैयार ना ये गप्पा डॉक्टर अब्दुल्लाही साहब सरपदा मरहूम वయ్యా वाजा मौलम बख्श हम सरपदा डॉक्टर मालिक हम सरपदा कुल ने संगति गप्पा सरपद था कि मजीद ये मखलूक़ात ये पार्लिमानी सिस्टम नए पहुंची कि माँ ये दरमियाना तकरीबन 2000 च बगैर कि मुशर्रफ दौर के शुरू बितगा तो ये दरमियाना बलूचिस्तान की हर मुख्तलिफ डेवलपमेंट की बिए गाया कि आसार की गंदगा बिए गाया मादित्य था तो ये आसार हमें बड़ा रोगा था कि बलूचिस्तान अशी के मिलिटेंट हम एक शोरशी शुरू बितगा और नवाब खैर बख्श मरी हम गिरक बितगा ये दरमियाना ओ ये द्रोही चीज के बाद दित्ते तंगड़ माँ होती पार्टी है लीडरशिप पर मुदा हमें चीज को तगा अगर शुमा ये मखलूक़ात ये डॉलर रहो गए और हालात बदल भी गए बायदे माँ शुमा हमें पॉलिटिकल फोर्स को नजदीकी बेकने आई तो का नवाब खैर बख्श मरी मर्दुम बा ये सरदार अताउल्ला एक बा ये नवाब अकबर खान एक बा और हमें शिया गो बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट गो हमें मखलूक़ात बिनिंदित अगर ये मखलूक़ात मकसद हर फैसले एक खा गोड़ा हमा सियासता माउशमा बायदेन देमा बेबरे आगा ये ग्रुप ये बले अश्ताद दौरान बुत्तगत के पदशमिश वजह से भी सप्रोश ये अश्ताद दौरान ये बिल्कुल बितगा भले ये प्रासित हश्ताद हश्ता चा ता 2000 ये 12 सालानी दरमियान जहली बुर्जी बाज बितगा प्रोश्त प्रोशम बितगा दौरान हमें बुनियादी सर प्रोश्त ना एक बुनियादी हमेशा गो प्रोशगे आइए शिं के हश्ता बाज़ें चीज़ बीएसओ टेंबा नगी शिं तगतांते बाज़ें संगता पर का तारुच मर्ची मनियाला बाज़ें संगतांगा हयात ओ बाज़ें चीज़ां तो इंट्रू हम मनियाला बाज़ें संगतिया पुतगा बीएसओ चेयरमैन ओ चेयरमैन वहीद साहब आजमान का बितगा डॉक्टर अयूब बिता ये मखलूक़ात हम शुमा बाज़ें इंट्रू पुता ये बीएसओ प्रोश बीएसओ वरना नेम का च नबिता बल्कि दरा हर वादान चबूता युक याना बीएसओ ये के तंजीमानी प्रोश हर वादान शा दरा वजह चबूता या तो मदनी शख्सियत बूता या मुसल्ला जद्दोजहद चीज़ बूता या पार्टी बूता जी तो पता है मस्तरे वजह हमेशा के आ दौरा चे बाज़ चीज़ें के डरा चे कारकुना चे जाहिर नबित गता बिचा अश्ताद हश्त वित्ता अश्ताद हश्ता चे पेसर में हर पॉलिटिकल प्रोसेस की वास्ता संगतानी बाज़ चीज नहीं तगम भले हश्ताद हश्ता चे बगैर था 2000 ये प्रोसेस मकसद से मुतवासित तबका हम तो दित्ता और सरदार हम तो दित्ता नवाब हम दित्ता हर एक की रोल तो दित्ता
اه اذا تو کیڈر کر رہا ہے یا ہوتی کارکن کر رہا ہے یا ہوتی مخلوقات کر رہا ہے بعضی چیزیں چیردات کو نہ نہ کوتا کانے انگتا اه واسطے ٹیمبا تو بعضی چیز چیردات گا اه ای فرقی بیتا ای درمیان کی یہ چیز کی دیمات گا اس لیے ہم آزمانگا مائے کے ای درون چیز بیتا گا مارا ای سنگتا کلیر ای گا بوشتا کہ ما پارلمانی سیاستا چھد دیم اکسشیں آ دیما بورت نہ کریں گو ما مزاحمت یا مقصشیں بلوچستان بلوچ مخلوقات قومی آزادی یہ وحدہ گپا جات نہ کریں کہ میں یا پوزیشن نہیں و ما آ جاگہ نرستگیں ای میں بلوچستان نیشنل پارٹی مومنٹ یا میں ہرچی کے لیڈرشپ بیتا آہانی ای گپ بیتگاں ٹیم باقی ماگو آہاں ڈسکشن کو تھا تو آخری حد تک ما سنگتانی کوشش ہمیں بیتا کہ ماگو ہمیں پارٹیا بلوچستان نیشنل مومنٹ ہما اسٹیج بیاریں کہ آپ پدا بلوچستان پارلیمانی جد جہدہ یا لبے دا چی واسطہ کہ پارلیمانی جد جہدے ہر چھ اسٹیپ کے ما دیپتا اشتا دو ہشتا چھ بگے تا 2000 2000 یہ درمیانہ کے ما دیپتا میں سیٹ ما جد جہد کتا کھولنے سنگت اورتگاں اتحاد کتا ما آیا اسٹیجہ نویت گے بری مکران چاریں سیٹ بیتگا بری ہما سرداری یا نوابی یا دیگے مردمی ما یجا کتا کڑا ہمائی سیٹ بیتگا مدروہ بلوچستان سیٹا مطابقہ اور کت ہم نہ کتا اور میں پوزیشن ہمیں چو یک وزیری بیتا یا دو وزیر بیتا یا ایم پی اے بیتا یا دو ایم پی اے بیتا ہما فریم ورک مطابقہ ہما حوالے کار کتگی نی ایشیا میں کت نہ کتا او ہمیں دو چار مردم کے مارا بیتگا ہما دو چار مردمہ ہما کے بلوچ ہے یا بلوچ زمین ہے یا بلوچ مخلوقات ہے ہما بنیادی حقوق تو گوشے ہم ما ہنی پروٹیکٹ کت ہم نہ نہ کتا کرتا ہاں یہ پارلیمنٹ میں وجہ حاوی بود بیتا نا مسئلہ رشوت کے تک پارلیمنٹ ایز اے مورچہ استعمال کرنا بولے پارلیمنٹ پر حاوی ای بوشن سر بتا ای یک چیزی ہے کہ ودن مقصد سوچ یا فکر گوشے یا ہمایا تو برگ لوٹے میں لیڈرشپ پہ کہ ہر چیز کی بیتگا جب ماں کے اختلاف بلوچستان یوتھ مومنٹ کے جوڑ بھی بلوچستان نیشنل یوتھ مومنٹ جوڑ بھی یہ کہ وجہ ہمیں بھی کہ مائی پارلیمانی بنیادہ پاکستان نیشنل پارٹی بابا بلوچستان کے رہس تھا او میں لیڈرشپ پا درستے لیڈرشپ پر کا میں لیڈرشپ کی ہر چی کی بیتا آہاں آٹھے سر پیسہ بی ایس او کسی کا فارغ بیتا تو زیادہ گوزبش صاحب پارٹی پاکستان نیشنل پارٹی شتگاں کو سر پیسہ ہما بیتا او میں مخلوقاتا یوتھ کی ہر چی فارغ بیتا یہ یوتھاں چ بی ایس او و ترا جدا کوتا مردمانی کر رہا ہم نہ شتگاں وہ لہتی سنگت کی رہ داتے گتے آ سنگت پداو شے کہ پارلیمنٹ کو ہوار بیتا ہما شتا میں وجہ ہمیں بھی کہ میں یہ سیاستہ نہ ماننے سنگتہ دیگے پارٹی جوڑ کو او مرچی مقصد قومی شے میں پارٹی بھی لیڈرشپ ہاؤ مرچی ہما لیڈرشپ ہمیں گپا مقصد شے بعضی جگہ کلیئر کت کا ڈاکٹر صاحب ہم بعض جگہ کلیئر کت گا یا ڈاکٹر صاحب ہوتی انٹروانٹو کا بعض جگہ گوشت گا ایا ہوتی چیز کلیئر کت گا مگر یہ اختلاف مرچی اگر ڈاکٹر صاحب گوشی مرچی ہم ایک گروہ پت کا پرس کا پارلیمانی سیاستہ ہما وڑا کنگنتی کہ ہما ڈولا بابا بلوچستان کتا مقصد بلوچستان ہمیں سیاست ہمیں گپ ہما ٹیبا بی ایس او والا یا ہمیں سنگتانی گوما ہمیں گپ جتگانتے مرچی میں لیڈرشپ کی مرچی 2024 یا 25 میں گوشنے مرچی میں ہم نئے جوانا میں مخلوقاتا ہمیں گپا ہنی ہمیں مخلوقات ہما گپا جاؤں ہما نظریہ ہے وتی نوکیں یوتا کنونس کرنے کوشش کرتے ہیں ہما ٹیبا یکی گوز بش کا کتا چیئرمین شما گوشت کنی کہ شما فاؤنڈر انتا ہوں بی این ایم کے چیئرمین غلام محمد بھی دور گپاؤں کہ شما فاؤنڈر انتا ہوں حساب بود کرت کنی آوار بود کرت کنی کہ بی این ایم جندو شما جوڑ کو بلے ہمیں میں کمو کان قصہ کمو فاسٹ فارورڈ کنا کہ تا چیئرمین دورانہ اور تک روچی مرچیا چیئرمین دورانہ کے بی این ایم کے جوڑ بو مطلب چیئرمین کراچی یا کوئٹہ 24 ساحت تقریباً ہمیں سیاسی کارانی اور ہمیں شعور ہے اور تبلیغ ہے کہ بلوچستان اور آزادی تو آب اس بی این ایم آرا کہ آدورانہ شما گون بوتے آوار بوتے اور انی تک شو گونے گو آوارے ای فاصلہ تھا درمیان چیچ فرق تھا
जब मर्ची बीएने वस्तगे बीएने मारा सख्त तकलीफ बिता चेयरमैन दौरा माके 2006 अक्टूबर किशिए अवली प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोता पेट्रिया प्रेस क्लब जी वस्ता के मैं हमारा संगत के अच्छी बित्तगा पार्टी है आहा माँ हमी गप कोती पेसरा वस्तगता कि मैं कोशिश हमें भी कि माँ हमा मखलूकाता कि बलूचिस्तान कौमी आज़ादी हातरा जद्दोजहद का गोड़ा आहा या जागी भी गो ओ मैं संगत अच्छी आस्ता आहा हमा के पार्लिमानी मीर हासिल खान है ओ आधे के ग्रुप पांगो तरा एडजस्ट को तो आश होता नेशनल पार्टी है जोड़ गोड़ा माँ दूमी रोचा वती प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि माँ बीएनए दाश्ता ओ गुलाम अहमद लाला मुनीर सरबराहिया ओ बाकी मैं 12-13 संगत अर्ची के मैं आम ख्याल था उतियार नाजिंग बाडी कोतगा ओ हमा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीएनए में दारगे जारजा तो आठे वर्षी कि मैं केरा लीडरशिप पे तो का के बितगता लालाया चेयरमैन ची बगैर बाकी संगत मा लीडरशिप तो का ओड़ा नहते और बाकी संगत गोनता और आरोचा हमारा बाज जाहिर है वादे के पार्टी तो दारे पार्टी प्रोग्राम हम मैं हम पॉलिसी या हम जो सस्ता या तो उसे निजोरे नए ता तो त्रुंदे न ता और दुमिशी के बलूचिस्तान हालात तो हमें डो लागों त्रुंदिया रोगा है ता और फौजी दौरिया मुशर्रफ वड़े दौरिया तो आउदा बाज़ें चीज़िया मारा तकलीफ सख्त ज़ाहिर है बिता और मारा मखलूक़ात केर्रा रवाग या हमें पॉलिसी या हमें मा ऐलान के कोतगा के मर्चिगा ची बाद बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट की मादाश्ता आ बलूचिस्तान तो का गैर पार्लिमानी सियासत कांते पार्लिमानी सियासता न रोगों बलूचिस्तान कौमी आज़ादी जद्दोजहद सपोर्ट का हर्च मखलूक़ाती की कौमी आज़ादी जद्दोजहद का तो आइए सपोर्टा बीएनएम का ओ बीएनएम बलूचिस्तान हर छंद दमगा हर जागे कि मेतगे इलाके आस्ते आ रोते बलूचिस्तान कौमी आज़ादी परचारा करते ने ये बलाहें मकसशें स्टेटमेंट या ये स्लोगन या ये रहबंद वास्ता तरा ज़ाहिर सरकार तकलीफ भी तरा हमें संगत के तईगुमा बितगा हम तई वास्ता यक बलाहें तकलीफ दे कि आहानी लीडरशिप पे बलाहें असरे ये द्रोहे तकलीफी मारा आजमानगा बितगा ता 2004 2006 बगैर मावती शाशमाय तो का वती अवली बुनियाद एर कोता 3 अप्रैल 2 मई 2004 एक अवली कन्वेंशन बिता बीएन में आउदा बलूच नेशनल मूवमेंट जागा वा बलूच नेशनल मूवमेंट कोता ओ आउदा आइन तो का या को दो चीज अमी के रद्द बदल बितगा आ क्लियर कोतगा ओ वती कसाने मुद्दती या शाशमाय तो का वती कन्वेंशन वती मेंबरशिप वती सेंट्रल काउंसिल हर चीज के मैं वसवा का जमान का बितगा कम में ताहिदा दिया मा बितगे भले शें के मैं संगतानी या चेयरमैन या लाला है हर चीज की फील्ड के मारा गो बिता गो हाँ हानी हिम्मत हौसला बुलंद बिता वो आ संगतानी या के वाज हैं तेज की मवक्किफी बिता के बलूच या बलूच मखलूक़ात या हम के बलूचिस्तान कौमी आज़ादी हातरा कुर्बानी दो की मखलूक़ाती बिता अय्या हर वादा लौटता कि हमें चीज़ तेज का मखलूक़ात देमा बे तो वादी के तेज कोता आई तरह तकलीफी साकबाज रस्ता यक्की वशे कि मारा बाजें वहदा भाई तकलीफी हमें बिता कि मखलूक़ात में एक गप्पा एक्सेप्ट खाम मारा ना खानते हैं चाहे मखलूक़ात बाज रंदा मैदानात का स्लोगन दता हमें चीज़ कोतगम पदा पद केंजतगम पदा हमार राहा चे गसर बितगम आया ये मखलूक़ात मारा ये एतमादा जीरे मखलूक़ात में इसरा एतमाद का या ना का भले इसे कि गुलाम अहमद लीडरशिप या गुलाम अहमद लीड के कुता बलूचिस्तान बलूच नेशनल मूवमेंट आया इद्रोहन चीज गोती साबित कतिमिया और आई संगता मकाम में ताहिदादा बितगे भले संगतानी हमें हौसला हमें चो बुलंद बिता गोवती मकसद कौमी आज़ादी है इधर देखे है चीजें इसने कसी गई पार्टियां कहते हैं आवती जाने माले द्रोह कुर्बानी देख वास्ता तैयार बिता चेयरमैन कौमी आज़ादी है तो कुछ पाए एक चीज़ हमेशा में बदली वशगांव किसी बदली अहतबी ने में था पचा कि डॉक्टर नसीम में इंटरव्यू कितने दो
انٹرویو کی جتا جتائیں گپ پتہ چیئرمین حوالے گپ گشتگ تنتے بل بعد چیئرمین تقریر کہ ما وقت موجود ہوتے ہوں یا ولی بلوچ نیشنل کے وہ ایشیوں کونسلر بھی آستے تنگو نہ تنگو کہ جی ہوتے گشتے پتہ چیئرمین زندہ ہوں بعد نزدیک ہوتے ہوں تو مانوات ہوں اس کو تا رنگ تا ویڈیو استا بعض جگہ بل ایک چیز یہ کہ آیا چیئرمین تہنا ریاست کلات آزادی گپ جتا یا چیئرمین کو سلیمان راجن پورے یا کہ مغرب بلوچستان بلوچستان بحری کرتاو گپ جتا یا ان بچے غلام احمد دروہیں انٹروگاں تو بیچارے یا میں کہہ رہا مرچی گا تک میں اولی پرنس کانفرنس کے ہاستے تو او دا ہم ماں کیا ہر چیزیں کو تھا اب بی ایس ہوئے تو وستگے آئینے بیچارے آئی تو کا ادھروں چیز ہستا مقصد ڈیرا جاتا ہے تو کا ہستا جیک ماں بعد ہم ہستے بی ایس ہوئے مقصد یہ پالیسی تسلسل چو بنیادہ وہ ہستے بلے شکل دی ٹارگیٹ ہے مقصد تو مخلوقات ماں کوئٹہ پرنس کانفرنس کرنے قومی آزادی ہے جادو جو قومی آزادی ہے غلامی مگر میں ریاست بنیاد بلوچستان ہے یا بلوچ مخلوقات ریاست بنیاد کجا ہیں آئیے ٹائٹل کجا چرسی ہان کلاتا چرسی اگر نہ دگ جاگیا معاش کو تا دگ جاگیا بیتا پرس کا مگر ریاستی کا نام بیتا بلوچا اشتی کے ریاستی ہستے ریاست یا ٹائٹل کجا چرستا مارا جب بلوچستان جند میں اسٹرکچر ہے گپا ہوں نا جغرافیائی حوالے نو جی یکی متحدہ بلوچستان کے انگریزہ باہر کو پتہ یکی جی ایران تہاؤں باہر کو پتہ جی پاکستان ہوں مشر دو ٹکر کرنے ون یونٹ اچھی بات پاکستان ہوں باہر کو کراچی ہوں مطلب بعض جگہ کے بلوچستان مطلب یہ تاریخی میں گپا ہوں کہ شانی سر جوستشیں کہ آنا کہ کجا تک چی سیاست کا چو چینا کا کجا علاقہ کا آیا چیئرمین غلام محمد اور آل بلوچستان گپ جاتا یا ہمیں مخصوص ہیں بلوچستان گپ جاتا کہ مرچی کے چیئرمین جانا گئے منی ہم گاپ ہمشے نا تو ہمیں چیزا مشا سرپد بے تو گیشتر مردمہ ہم گوشت داشتگا مگر منی گوشی کے مقصد ہے کہ ماو شما کے ریاست گپا جانے بحالیے گا نا منی یوچے نامشے کہ آگا چوشی چیزیں ہاتھ دگ جاگیا پرز کا ما عشق تھا پرز کا ما ہنی 1839 گپا جانے ہان محراب خان شہادتہ چے بغیر ماوشے بازیں مردوں ہمیشہ چے زیری اے چے کجا چے آئے گئے اے ریاستہ چے کجا مقصد ہان محراب خان کجا ریاست سربراہیہ کنگے کلاتے گا کنگے دگ جاگیا کنگے متحدہ اگا بلوچے متحدہ ریاستی بیتا اگا ہان نصیر خان نوریے دوران کسی گپا بزیری بلے آئی ٹائٹل کجا ہیں چے ہان کلات ہیں نا ریاست کلات ہیں اگر نہ دگ جاگی ہستے نہ ریاست بے بعض علاقہ ہستے کہ ریاست کلاتے تا گون نہ یاں ہاں دگ چیزی چیزا تو آیا کت کنے بکھا دگ جاگی ہے تئی نمائندہ ہستا بلے تئی ٹائٹل ریاست جند کے ہما سوچی یا تو گوشے ہما فکری کہ تی ریاست بیتا کہ یک جاگیہ موجود بیتا ہان محراب خان تو گوشیے ہاں نصیر خان نوریہ تو گوشیے کجا تو زیرگائی ہے زیرگاہ چے کلاتا چے آئے گئے مگر تئی ہنی ہم اگر مغرب بھی یا مشرق بھی یا ڈیرہ جات با ہر جگہ بھی آئیے پدا محور کے سنٹرالہ حمدہ اوشتی بلوچستان نیشنل مومنٹ بلوچ مخلوقات اولی دنگتا تک نواب صاحب ہم دور بھی نواب صاحب حیات بیتا پرز کا بلوچ ریاست بحالی جد و جہد یا بلوچستان قومی آزادی جد و جہدہ محور کلات بیتا دگا پک انگریزہ باہر کو تا پاکستانی باہر کا یا دیت مخلوقاتی باہر کا دگ چیزیں آئیے بے بلے تئی اصل قوت کو جائیں اصل طاقت کی طرح نشانے کے داتے گے جغرافیہ حوالیا سیاسی حوالیا تی ہر جاگیا کہ تی نام ہی بیتا حمدہ چے شروع بیتا بلی شک تو شر بیان کرنا گیا بلے سنگت اشر سکھ چھو منفی بیان کرنا گیا ایون کہ گجرے گوشہ گئے کہ سیستان بلوچستان ہے گا وہ صورت ماو شما بھائی دیں
बायदे एक चीजिया सरपद बेबे मावशमा हरची के पोलकार हस्ता हरची के दानिश्वर हस्ता मैं गुशमे द्रोहे संगतानी जिम्मेदारी जद्दोजहदे हमेशे कि मावशमा हमा चीजा बिकने के आया दुश्मना नुकसान बिरसी माँ चुशे कारी मकने कि छम्मारा छे दुश्मना फायदा बिरसी माँ हेच चुशे चीजें मकने ओ बाज़े वहदा हर वहदा दुश्मन सरपद नबी भले ऐसे कि माँ ये सरपदी देगलो इशियाची मनी हम्म जोहदा मनी टीका मनी संगता दुरुस्त नोक्स वजह चाहिए मुमकिन है ताऊ नलोटे भले ऐसे कि तई हमें अमला छे दुश्मन फायदा छे सो तरह नोक्स हमें तो ऐसे के दरमियान पता चेयरमैन दौरान के भी आज़ादी जो तो शके आई डन्ना मोबिलाइज डन्नी मोबिलाइजेशन ताई मदने कर दिया कि आई मतलब पूरा बरी कराची है बरी डीजी खाना है बरी कोयट है आई बलूचिस्तान आज़ादी है गप्पर जा और आई डायरेक्ट हुए गप्पर है जत के हर कसी के बलूचिस्तान मुसल्ह जद्दोजहद करना गई माँ आई हिमायत करना पता यानी एक मजबूत पार्टी की शक्ल कौमी एक उम्मीद भी इनमें मतलब वलामदी गुड्डी सा आता हूँ वह के मलीर कॉन्सोसेशन बू उड़ा अचानक एक ग्रुप पे पादत क्या एंटी गुलाम मोहम्मद बूता तो सर हमें एक ग्रुपिंग और चीज़ें जोड़ बू कि इदा इसी सबब चाहिए था कि इदा ये पृष्ठपोष ग्रुपिंग अच्छा ये गप माँ हमें गप तर पेसरा हमें हम वस्ट के बीएसओ हम ये चीज भी तकम प्रोष्ट प्रोश भी बीएनएम हम जोड़ भी बीएनवाई हम जोड़ भी प्रोष्ट भी मैं के बीएनएम जोड़ तब प्रोष्ट प्रोश बच्चा एक चीज ये भी हश्ता बीएनवाई एम जोड़ भी नवदा पुरुषी पार्लिमानी तरीके दोयनानी गप यकबा पुरुषी सरपद बूता अख्तर नवदा अख्तर जान कहते हैं अख्तर जान हम पार्लियामेंटर हो आओ डॉक्टर साहब हम पार्लियामेंटर हो पुरुषी बीएसओ हम पुरुषी भले बाजे संगतानी जैना हमेशा के अवदा असलम जन गिचकी हम होते बल्कि देमतरा अख्तर हमें फैसला विका पार्लियामेंट चिया के बाजे संगतानी हमें बीएन में गोशा हमेशा के जब माँ इशिया यालत दे माँ मकसद मोजामत ने मगारा कि अवदा असलम जान गोनेंगो और बाजे संगत हरची के हस्तता आनी गेश्तर कोशिश हमेशा के अख्तर गो वहां बुरगे को रिजल्ट चीदरा दोए पार्लियामेंट शुता आखिरी काउंसेशन हम मल्लीरा बित्ता बीएनएम तो का मकसद शे डॉक्टर मनानजान शहीद या खलील या दुमी अहमदाद कुजा मर्दमिया औदा गुलाम अहमद मकसद शे बाजें चीज़ां निसरा आइए मुकाबला कोता पार्लिमानी तरीकिया औदा शे के तवा हमार बोड़ी आस्ते और ये की होती है इलेक्शन कंसेप्ट कोत का मना कसे दोस्त नबी तरा दोस्त नबी अवती जा गई भले हमें संगता आगा पार्टी तो का इख्तलाफी दाश्ता भले शे कि हमें चीज गलतें रंगिया न बोलता डॉक्टर मननजान मकसद बीएनएम चेयरमैन मुकाबला उछता था भले शे कि पार्टी पार्लिमानी सियासत या बीएनएम कौमी आज़ादी की सियासत नौकसी के नदाती था आखिर टेबा शहीदाम भी ये इख्तलाफ मकसद सियासी हवाले हर एक संगतिया हक हस्ते क्या मकसद मनीगोमा एडजस्ट भी नका दुमी संगत एडजस्ट भी भले आवती कौमी मकसद यला देगा नहीं आ काबिल कबूल आजाद जोहदा गोनेंगो मना लीडरशिप पर दोस्त नबीते मनी वस्ता मसला नहीं मर्ची माँ कुजा अत्तगा ओश्ता अत्तगा मनी गोमा कसी इख्तलाफ दाश्त का भले दुमी संगत गोमा बल्कि दाश्त नका आई गोमा ये रवैया शार भले आ गलती अमलिया रोगा नहीं आइए जोहद यला न दाता हमा मर्दमा के जोहदी अलादाता आइया उतरा किनारा काश कुता कौमी आज़ादिया चे उतरा जदजोदा किनारा काश कुता मन तो आइया गेंदगा अगा ये संगता कसिया अगा इख्तलाफ दाश्ता पार्टी तो का आहा गलते रंगिया या तई हमा कौमी खाजा छे गद्दारी या आम लफ्जा इस्तेमाल करते गुशनते आइया छे देख नशुता पार्टी जोड़ना करता है अपोज कैसे देख करना हाँ शुता पार्टी इतना शुता है ई बलूच सियासत गुलाम अहमद या बीएनएम मर्ची तो हमें गप्पा गुशगाए मशा मैं वाहिद पार्टी बलूचिस्तान अगर तो बिचार है तारीखी ए वस्तगे हर्ष दौरेगा मर्ची 2024 5 2 वस्ता नी 24
ہنی 20 سال ہیں، یہ 20 سال میں پارٹیاں وسطیاں نا جد جہدا تو بچار ہیں گوڑے ای بی این کے غلام احمد ایک راہ یا سمتی یا ہما سنگتا قربانی ایک داتا اتچ کتگے و موقف راہ سیدھا کتگے یہ جد جہد کا کسیا دومیگا سیمیگا اختلاف داشتا بلے جد جہد کا دیگے راہ بدلنا قومی آزادی ہے راہ بدل خستنا سنگتی گوما اختلاف ہوتی جاگا بیتا سیاسی ہے ہر ایک اقداری بلیشیں تی قومی پارٹی ہے ہما ضرورتیں یہ لین ہے یہ سمتیں بدلنا بس یک پساری بگا پایتا کہ اروادا پارٹی لاتی ایکسپیرینس تجربہ اور دو مشن سے کہ گپ کا بعد دیما چوں اپا اور دو مشن کے پارٹی یعنی یک ہر ایک پارٹی ہے ایک ٹول ہے نا کہ آئی آزادی واسطے جہد کرنے گئے فرض کر بی ان میں کہ کوہاں دیکھے کہ شہر رہیں ادھر ٹھول ہوں کہ آزادی جدوجہد کریں ہیں آج پتا کہ وہاں ایسا ساری ہم کو گپ پاتا کہ وہاں ہسٹری جانے کے خاطر چیزیں کرنے گے شاید جی پالا سے اوڑے پوائنٹ مارے مان نہیں تو سر ویسے کہ ایسا کہ آوشک ہے کہ ڈنی انٹرفیئر مطلب ڈرنا چکے بی ایس او سر آخته که تا آدورانا اشتاد دیگه یا ایشی چیز سردارانی بودتے که تا یا که دیگه آزادی بودتے که تا اور ای دورانا آخشی که آ رہا ہوں ہمیں ڈولیں یعنی کہ ڈکٹیشن تو کچھ ہے یا دمکی کچھ ہے کہ شاہ مسلح تنظیم نے مگا آتا ہے کہ مسلح تنظیمان کنٹرول کرنا لوٹے تا پویش کا چیئرمین نمن نمن تا ادا ایش کاربن تے بوتے گا ایک اپن دشن چو راستی ہے بچہ آٹھیں با اسے کہ چیئرمین کے شہادت بھی چیئرمین شہادتہ چران بلوچ کہتے ہیں ایتا واتین ٹروکتا آوتی جواب ایتا رہام ہوتی بڑا دا تھا بلے اسے کہ ہر ایک کی کوشش مقصد تی پارٹی ہے گی تنظیم ہے گی تی تنظیم گوند روحیں قومی آزادی ہے نا کہ مقصد ملٹنٹ بے باؤ دا قومی آزادی بی این میں پالیسی ہے جوڑ بیتا مارا اے 8 اکتوبر اولی پریس کانفرنس کی مکویٹا پریس کلبہ کتگا تو اولی سوال ہم صحافیانی ہمشہ کہ ادا کویٹا یا راکٹنگ بیے گئے آیا شمع یہ مردمہ کی بی این ایم کے داشتا شما جد جہد حمایتہ کنے اگنا شما دیگه چیزیں کنے تو چیئرمین صاحب اولی گپ ہمشہ کہ ہر یکی کہ بلوچ آزادی ہے جد جہدہ کم آئی ہے اعلان یہ سپورٹا ہرچی کے سیاسی و اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بھی ما یہ ہمارولا برانے میں سر پیسہ ہمیں واسطے پارٹیاں جوڑ کرنا تاکہ آہانی ہرچ عملے بھی قومی آزادی ہے بھی قومی جد جو دے گا بھی ما یہ دیما بر میں مخلوقاتا پرس کا سنگتا قومی آزادی آترا جد جہد کنو کے قوتا پرس کا ما سر پیسہ آئیں ڈانا نشتگے مخلوقاتا مقصد سرپدی دے گائیں دیوان کنے پروگرام کنے بلوچستان قومی آزادی آترا او ای منی مجھے نمشی کہ سنگت یہ چیزا او بلوچ نیشنل موومنٹ یہ چیزا کامیاب بیتا او مرچی منا گراؤنڈا یا مقصد وستگے بھی نما چھے منا باز محنت کنگ لوٹتا ماوتی سنگتانی کلانی قربانی داتا ماوتی دروئیں لیڈرشپ پہ قربانی داتا منی ہیت چوشیں سنگتی نبیتا کہ سر پیسہ بیتا قید بند نبیتا گار کنگ نبیتا مرچی منی دروہیں لیڈرشپ توقع یک کو 2 بچت گئے ما یک کو 2 دنتا حیات ہیں اور باقی سنگت منی دنتا انگا ٹارچر سیل ڈاکٹر دین جان وانی سنگت یا بند ہیں باقی منی دروہیں لیڈرشپ دروہیں ہرچی کی منی کلیگ بیت گئے درو شہادتا شتگا نیم مخلوقاتا منا ایکسپٹ کوتا کہ بلوچستانا قومی آزادی جد جہدہ خان بی این ایم بلوچ نیشنل موومنٹ دنیگتا یہ 20 سال کے شتگا یا ہیت چک پد نویتا لیڈرشپ یا ڈاکٹر منان جان شکلا بیتا یا شہید چیئرمین شکلا بیتا یا لالائے شکلا بیتا یا مرچگیں پدریچ کے رو گئے بلوچستان قومی آزادی ہاترا ہیچوڑیں کمپرومائزر ہوگا نہیں او بلوچستان ہیچ ادارہ یا بلوچستان ہیچ جاگی ہے ہوگا نہیں کہ بلوچ نیشنل موومنٹ مخلوقاتا چھ قومی آزادی چھ بے بجائنی یک پارلمانی سیاستی بارتی یا ایک قومی سیاستہ چھ ہٹ کر دگراہی بے بارتی
आयशिया खोत हम न खानते मर्ची बलूचिस्ताना तो ये चीज़ा कामयाब बीत गए और मर्ची बलूचिस्ताना की द्रोहे अमल के बिये गए ये बिये में हमें कुल ने संगतानी हर संगति के ये जद्दोजहद हवार बीता ना तनखा बिये ने बाजे संगत हंचे बीतगा हाँ पार्टी थोका नयत भले पार्टी गोमा आहानी हमें उड़े राबता या हमें उड़े रिश्ते बीता कि आया होती कौमी आज़ादी यात्रा होती द्रोही चीज़ कुर्बान खुद हमें इत्तेहाद हवाले कम गप कना के टाइम बात शो इत्तेहाद हवाले जी शो पार्टिया 12 टेकिया 12 नुकाती प्रोमेशन ड्राफ्ट जोड़ करते दादगा और पता इसी जी तकरीबन 2 साल से गेश हैं पता इसी अपडेट नया आया ये देखा पार्टी आना या कि शख्सियत आना चेयरमैन को मत आता कम बाजें गोड़ा शाइनी ने को जवाब याद इसी पेशरफ चाहिए वो बच्चे बीएन में मैं तनहा बीएन में कोशिश या जद्दोजहद माचो मुदाम हर जगह हर संगति और हर दीवानी या गुशे कि मैं बीएनएम तनहा का हेच कोत न कहा बलूचिस्तान मनी या जिम्मेदारी है गुशे या हम इदारे संगतानी हम कुर्बानी गुशे कि माँ हरची की मैं दास्तावी बीएनएम कौमी आज़ादी यात्रा हमिच्चो के खुद का यक्खा और द्रोहे चीज़ा बीएनएम नहीं बीएनएम एदा बलूचिस्तान तो का द्रोहे संगत मौजूद हैं द्रोह कुर्बानी देगा है कौमी आज़ादिया बीएनएम में कोशिश हमेशा कि माँ ऐसा द्रोस्ता माँ बेचने या जागा बेचने ए बीएनएम में अवली रोचा हम बिता मैं अवली मकसद से शहीद चेयरमैन अच्छे बगैर था कि शहीद चेयरमैन अच्छे शहादता अच्छे रांध हम बगैर हर कोशिश बिता कि माँ हमें पोरसा पृष्ठ प्रूशिया चे बेबच्चाने ओ मखलूकाता बेचने नु याजागा बेकने और एक मुताहरिक बेकने कुवता एक कोशिश ही भी है मर्ची हम हमेशा अच्युतो गोशे 12 नुकात बितगा माहिरा कमेटिया गो ना हमगो संगठन के तो चेयरमैन इंट्रू पुता या शत्रे वड़िया तरवत जवाब दाता भले आगा चुशी चीजें हंसते मौसम बाज जवाने वायदे हमें चीज बेबी और कौमी आज़ादिया आयतों का बीआरपी एफबीएम में बाकी मखलूकाती हंसते कि हम बगैर पार्टियां भले ऐसी क्या कौमी आज़ादिया कौमी जद्दोजहद सपोर्ट करना अब खुले मखलूकात लाते चीज़ है ना देखिए मर्दों में बिल्ली तो होती होता जद 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 तो होती बड़ा जद जद पे हर किसी वती जी जुदा मैकेनिज्म में हर कस वती बड़ा कार पे कहाँ ये ज़रूर है भले तवार तो यक्की भी ना इंटरनेशनली के है बलूच एक तवार है नु एक वस्ते एक चक्कर में काजी रेहाना हूँ जो स्कुर्त का हमें हवाले अब के बीएनए में तर्जुमान भी हंसते हैं तो अभी दोनों के बीएनए में और एफबीए में इत्तेहाद हुआ आया कि ड्राफ्ट एफबी में दाता का तो पता से 4 साल बाद इन जवाब बात तो पता काजी रेहान गुशगा है कि मागो एफबी में यात्रा इत्तेहाद न करना गए या कि मैं इत्तेहाद दबूता कि मैं इत्तेहादी न मन गया मौती इत्तेहादी नाराज़ करत न करें नु बीएनए मारो असर ज़ाहिर अच्छे इत्तेहादी ने खेजियाँ क्या एफबी में बीएनए में इत्तेहाद वशने मतलब आइया बा नजर आइया तो इंट्रू कुता या तो या आउट जवाब आवाज चार्टर दा पार्टी तर्जुमान है भले मन एक आप हर वादा बलूच मखलूकाता या बलूच जद्दोजहद आके कौमी जद्दोजहद को आज़ादिया हवा रही मनी कोशिश या मैं पार्टी या कोशिश मान दानी का एच मीटिंग या चीज़ें नबीता कि आउदा संगति बुगशी के मां बलूचिस्तान कौमी आज़ादी है हर मखलूकियती के अलग अलग जद्दोजहद खानगा हैं माँ ये मखलूकाता ये बुनियादा को इत्तेहाद नकना मनी दुम मर्दुमी मनी कह रहा माँ दानी का सर पे सच इत्तेहादी जोड़ हम नहीं मैं कह रहा या मैं दिगे इत्तेहादी है माँ ये गप्पा बिजना आया आई वजात आया वत कोता आई वत जवाब दा पार्टी तर्जुमान है भले मैं कह रहा चुनी चीज दनी था मन देवाना वस्ता वो मेरे कोशिश हमेशा के बायदे माँ बीएनए में हर्च मीटिंग बा बीएनए में सेंट्रल काउंसिल बिता वस्तगे आई तो का हम वेगा बिता कि हर चीजें भी अर्च इदारे क्या कौमी आज़ादी यात्रा कनगे अर्च पार्टी है अर्च मखलूकाती गो बीएनएम आइया गोमा रहो वास्ता बिल्कुल तैयार है और आज जद्दोजहद कौमी आज़ादी है मां सरपद नबा के मैं ये आज़ादी हाली सिर्फ बीएनएम गेप्तका या बीएनए में तवारा जनगे बीएनएम आज बगैर एदगे हम संगत द्रो कौमी आज़ादी तवारा जनगाए कौमी आज़ादी तवार सख्त दीर शुता और द्रोहे मखलूकात सरपद भी माँ हमें गप्पा भेजने के नाशुता
غلط ہے. قومی آزادی جدوجہد ہر یک پارٹی ہے پی ایم بھی یا بی آر پی بھی یا دیگر مخلوقاتی بھی کل مخلوقات کرنے اشیاء کہ آزادی توار رہو گے درست کنگائیں تھی انچوک بقول نواب صاحب گا کہ مخلوقات جدوجہد کا گوڑا جدوجہد اگا قلمے کا یا توپنگے کا یا جدوجہد مکھن شاعری کا بلے آگ جدوجہد جن تھچک بھی کیا آزادی لوٹی اب مبہم ابھی یہ گپ اصل گپ تھچ کے ہمیشہ گپ آو منی گپ ہم ہمیشہ کہ ماں و شما ہر سنگتی آستے مائے گو شما کھلانی ذمہ داری ہے کہ ماں ہچ چیزیں مکنے کہ آئیا دشمن پائدہ بزیری ماں دشمنا وطا چھے دیر بکرے دشمن تا روچ مرچک مارا نظام اگا من تو آئیا وط سرپت مکنے او من تو زانے کہ منی گو تئی قومی آزادی ہے قومی جدوجہد تو کا قین والی اور کجا مخلوقاتی جدوجہد برگے مرچی آگا یہ اسٹرکچر راہ و راہ بند کے ماں تیچ کتگا دیما آورتگا ہمیں وجہ ہے کہ مرچی مئے جدوجہد 20 سال جتا 20 تو 25 سال ہیں سرکار گوتی دروہیں طاقتا سرکار دروہیں مخلوقات منی دروہیں سنگت بی ایس او کلے سنگت ہرچ پارٹی سنگت لیڈرشپ کے بلوچ قومی آزادیہ بلوچستان جدوجہد گوں بیتا وہ سرکاری دروہیں چیزاں گوں ہوتی مقصد کلے ہتھیاراں ای تو کا کلے چیز آستا بلے تھئی جدوجہد دنگتا داش کت نہ کتگے بلکہ دشمن نزور بیتا ائیے مستریں وجہ ہمشے و مرچی سرکار کمزور جوڑ بیتا تو طاقتور جوڑ بیت گئے یہ نہیں کہ تو نزور جوڑ بیت گئے وجہ چیئے کہ تئی گائیڈ لائن تھچک بیتا تو تی شاعرہ ہم گوشتا کہ مخلوقاتا ہمیں پنتھا بدے قومی آزادی ہے گا تو تی ہرچ دانشورے و لکھو کی بیتا تو آئیا ہمیں گپا گوشک لوٹے اگا تو لکھے پہ قلم بنیادا گوڑا ہوتی عوام مخلوقاتا سرپدی بدے کہ تی راہ قومی آزادی ہے بالکل سیاسی پارٹی بیتا سیاسی پارٹی ہم ذمہ داری ہمیں بیتا وہ مرچی من تو تنہا درات گئے مرچی منی کو تئی جدوجہد سنگتانی قربانی و یہ مخلوقات محنتا مرچی ریاست تو نزور تر رہتا ریاست یہ نہیں کہ ریاست تیار ہے ریاست پوزیشن آ نہیں من تو وطارا ہر وحدہ کی وتی کمزوری با آہاں گیشتے ہائی لائٹ کنے گیشتے آہاں مخلوقات دیما کاریں بلے وتی مثبتیں یا وتی ہما طاقتہ مخلوقات دیما نیاریں یا حوصلہ افزائی نہ کنے اشیا چی مارا میں جہدہ میں تحریکہ نقص رسی ما وتی نزوریں پوائنٹاں ہائی لائٹ کھم بکنے وتی ادارے ہیں تو کا آہاں بیاریں او وتی ادارے ہیں تو کا آہاں کلیئر بکنے میڈیا ہے دشمن دیما آ چیزاں میاریں چونکہ بعض ٹیمر نواب یہ صاحب پورا ہمیں بھی گپے بالکل کہ ماں وتی تحریک جدوجہد سنگتانی مقبر جوڑ ماباں دشمن واسطہ اگا میں پولکاری میں جہدے میں سنگتی ہما گپا لوٹی کہ ما مخلوقات دیما بیارانے چھیا چھ دشمن فائدہ چھست بکا آ بزنگر تحریک جہدے خیروا نہیں ماں کوشش بکنے کہ ہر وحدہ قومی آزادی جدوجہد واسطہ تحریک واسطہ دشمن واسطہ راہ پا مکنے دشمن واسطہ مواد جوڑ مابے یہ میں اولی شرط ہے کہ قومی آزادیہ بلوچستان مرچی گیں یا باندھ آتے یہ قومی جدوجہد مرچی یک کے دومی دیراں باندھا یا جاگا بے اور یہ قومی آزادی جدوجہد کھلے مخلوقات جدوجہد صرف اور صرف میں یک مردمی گپتی کا یہ غلط ہے یہ کھل بلوچ یا جاگ ہیں کھلے مخلوقات یا جاگ ہیں اشاں صرف اور صرف ہمیں آزادی جدوجہد ہوتی گا یالا مدیہ ہمیں توارا وتیگا ختم مکنا اشیا دگنے میں اشیا نبرگایا ما مرچی کامیابی نیم کروگا یا جاگی ہی میں بھی تپاکی میں بھی کل سنگتاں کو بھی ہمیں سنگت زی یا پیری یا کی دم گیا دیر بیتگا بولے مرچی یا کی دم گیا نزدیکا او میں مستری نزوری یک چیزیں با ہمیں چیزا ہم طرح گوشاں کہ مستری چیز یک کیا کو دم گیا رابطہ نہ بے گے وجہ میں ہر چیزیں مستری نزوری آئیے رابطہ نبیے گے چھائیے چھے غلط فہمی پیدا بھی آئیے چھے تئی جہدہ یا تحریکہ یا سنگتا نقص رسی آگا مانا تو یکی دومیگا سنگتا کو نزدیک بھی بے آئیے کو رابطہ و کنٹیکس بھی کنے آئیے ہر ٹھے باگوں
نزدیکیہ حال احوال بھی اگم مام بزانا کہ شمس بلوچا یہ گپ جاتا مانگوڑ دوی سیمی سنگتا یہ رابطہ مکنا مانگو زندہ ڈائریکٹ بکا شمس سا گپ بجنا گوجا نا شمس تو یہ گپ جاتا منی باریا ترا یہ مان کجام چیز گوشتا اشیا چے اش بی کے توہم کلیئر با ما ہم کلیئر با یہ ڈائریکٹ ہر پتہ دو چیز یہ کہ چیز ٹچ لاتے ہیں کر عادت ہمارا مانا یک کسی کہ ما یک تعریف کرنے کے واسطہ لازمی دومی ایر جنا ایک عادت ہے اس اور ودا کہ حالانکہ تو ایک تعریف کرنے کے سوکے یا کرنے کے کار اشار رہیں چاہے سیاسی ہو لے شخصی ہو لے چو گپاؤں کے عام روایتاً بلے دو اسی ضرور نہیں کہ تو دومی سرا ایر بجنے آئی شار کرنے کے واسطہ دیکھا یک کیشے کہ ما پتہ اروادا تنیسی تک کم میں اختلاف و دشمنیتا پرکا نزانا مانا تئی سر اختلاف رائے بود کرت کہاں بلے یہ دشمنی نہیں نو اختلاف رائے پتہ گوش دارے گیا ہوں ہمارا برداشت نہیں تھا ہمیں ایک پاکستانی مینٹلٹی پورا میں تا یہ رہتا تو مانا تو اسی بار ہمارا چونے بعض نقصان داتا کہ پتہ تو مطلب بقول تیہ تو رازاں ود دے فیس بک کا نشتے کسی ہے سر پتہ تو زانے کہ فیک اکاؤنٹ سر کارے کہنا گئے یا چی کہنا گئے تو پتہ کچھ منتر زانی تو پلانی ہے تو اچھی کچھ ہے نا تو خزانے کے پلانی کو ریاست بلی اس طرح زر خرچ کر ریاست کاریں کہ در بگی جی کا تو بتا آرام سر تو کارن دے گئے بہرحال بعض وشبو گپ بعض بھی تھا تو دراجر ہو گیا ٹیم 5 منٹ بھی تھا تین منٹ میں آرام دے گپ پی گاستے تو بے شک لوٹے بہرحال منی کل سنگتا اچھی کے بلوچ جد جہدہ بلوچستان قومی آزادی ہے یہ جد جہدہ یہ کاروانہ گو مامبراں ہیں چمارا چی نزوری بھی کمزوری بھی انسان غلطی ہم بھی بلے مارا قومی آزادی ہے وہ ترا دیر کنگی نہیں قومی جد جہدہ وہ ترا دیر کنگی نہیں او غلطیں دستاں یا غلطیں راہ و راہ بنداں روگی نہیں سرکار مردم ادارہ مختلف ادارہ ادھروں چیزاں لوٹاں کہ بلوچ ہمیں مخلوقات ہمیں سنگت یا کچھ دمیگا گستا بھی ہمیں جہدہ نزور بکنا و ما وشما کل کے بلوچ گوشے و بلوچستان قومی آزادی جد جہد و تارا ہمیں کاروان ہم سفر گوشے گوڑ میں گوشے میں ذمہ داری چو گیشتر ہمیں بھی کہ ما یکی دمیگا و تی رابطہ و کانٹیکٹاں و تی جہدے و تی انگتاں نسرا اعتماد و بھروسہ بکنے کجام جاگی ہیا کہ اودا نزوریے بھی گڑا نزوریا گوں ہما اداریا ہرچ پارٹی ہے ہر سنگتی آستے گو ہما ادارے یا والے اثر بکنے تاکہ ہما نزوری چنگودا چھے ہما اداریا باقی سوشل میڈیا یا فیس بک کا اور ٹویٹر گپا چھے آ مسئلہ حل نبی آ ودید اے ما ہما سنگتاں او ہما جہدکاراں کیا جد و جہد ہواراں قربانی داتا آہاں یہ فند توکا وتی مال وتی برات وتی گوہار وتی مات وتی چوک درو قربان کتگاں وتی لوگ وتی ڈگار زمین درو قربان کتگاں اکل نے سنگتا ہمیں دزبندیا کنا کہ بلوچستان قومی آزادی حاطرہ قومی جد جہد حاطرہ وطارہ وتی ہمیں جہدہ وطارہ کنارہ کش مکنا اور وتی ای عملہ سرکارا فائدہ دے گے کوشش مکنا بلکہ وتی قومی آزادی حاطرہ وتی جد جہدت تیز بکنا اور چمے سلامتی وجہ گپاں چمے درویں سنگتانی مہربانی وجہ سلامت باتیں منت وارم بعد وشیبو سلامتی